Ninkubwira ko umusaza ari umunyamibare ubyumve neza uko biri kandi ntacyo ugabanyijeho. Ibaze ko ku tariki 21 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka wa 2025 mu mujyi wa Kigali ibintu byari bicika, hatangizwa shampiyona y'isi y'amagare imbere y'amaso y'isi yose bwa mbere ku mugabane wa Afrika. Ariko Perezida Paul Kagame we ni yari ahari, yari mu ruzinduko rw'akazi rugamije kuzana izindi nyungu n'ibyishimo ku Rwanda n'abanyarwanda, kuko icyo gihe ubwo abanyamagare bakomeye ku rwego rw'isi barimo basiganwa mu mihanda izenguruka umujyi wa Kigali, nawe yari mazenguruka umuhanda uberamo amasiganwa y'utumodoka duto cyane, irushanwa rizwi nka Formula 1 yari muri Azerbaijan mu ruzinduko rw'iminsi 3 mu gihugu gisanzwe kizwiho kugira ibikorwa remezo bigezweho mu kwakira imikino iteye imbere ku ruhando mpuzamahanga. Ariyo mpamvu imihanda yaho izwi nka Grand Prix buri mwaka yakira amasiganwa ya Formula 1. Bamwe bati nyuma y'amasiganwa y'isi y'amagare hagiye gukurikira amasiganwa y'utumodoka duto ya Formula 1. Cyane ni umuhanga cyane mu gukoresha ibuye rimwe yica inyoni ebyiri icyarimwe. Ibaze ko mu cyumweru cy'amarushanwa y'amagare ku isi i Kigali mu Rwanda, si Azerbaijan gusa ahubwo yanavuyeyo yerekeza mu rundi rugendo rw'akazi muri Misiri, abona kugaruka i Kigali mu Rwanda ku munsi wa 5 w'irushanwa, ari nabwo habaga inama y'impuzamashyirahamwe itegura irushanwa ry'amagare ku isi UCI ku nshuro yayo y'194. Bo baravuga uwagakora ibikorwa bikivugira, isi yose igahindukira ikareba u Rwanda maze ikumirwa ikagira ngo surwo ku mugabane wa Afrika. Ibaze ko mu cyumweru kimwe cyabayemo ibi byose ni nacyo n'ubundi Perezida Paul Kagame yagiriyemo ibiganiro n'umukinnyi w'iteramakofe wabigize umwuga w'umufaransa Kagame ufite inkomoko muri Cameroon, wanashinze ishuri nyafurika ry'iteramakofe Kigali mu Rwanda. Mu guhura na Perezida Paul Kagame icyo gihe yamuhaye impano y'umukandara w'umwimerere w'umukinnyi wahize abandi muri shampiyona y'isi y'iteramakofe. Hari ku tariki 28 z'ukwezi kwa 9 isiganwa ry'amagare rigisoza. Nyuma y'ibyo ni amasaha 28 arashira, isi yose yongeye gutungurwa no kubona gahunda ya Visit Rwanda igamije guteza imbere ubukerarugendo bw'u Rwanda ndetse n'ishoramari ry'iki gihugu i Los Angeles muri California ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwa mbere mu mateka yose y'umugabane wa Afrika ibikorwa byo ku mugabane wirabura bikamamarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byagenze bite ngo ibirango bya Visit Rwanda byisange bwa mbere mu gihugu cy'igihangange cya mbere ku isi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Mwayikaze. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Abana ibihumbi 385 nibo bavuka buri munsi, ubwo umwaka ujya kurangira havutse abana miliyoni 140. Muri aba bose nta wawurimo atari ukutabishaka, ahubwo ku mpamvu zitandukanye nawe utikururiye kandi guheka nawe byakubera. Gusa nkufitiye inkuru nziza, nawe ubu wakwiyongera kuri benshi bari barabuze urubyaro ariko ubu bikaba byarakunze babikisha ubuvuzi bakuye mu kigo Ireme ry'Ibimera, ahari Furaha ya Familia ifasha abagize ibibazo byo kubura urubyaro kuva ku mezi 6 kugera ku myaka 15 biturutse ku mpamvu zitandukanye muganga abanza kumenya. Ku bagabo bagira ingorane mu mabanga y'abashakanye, kugira intanganye kandi zibihuha zacitse amazi, ariko kandi ibibazo bya infection ku bagabo n'abagore byose biravugwa kandi neza. Ibyerekeye imihango byose birakira, ngaho utandukana n'ibibazo by'umugongo udakira, kuribwa mu kiziba cy'inda n'ibindi. Sezera ibibazo by'inzoka ya amibe yageze ku cyiciro cya 3 igutera kurwara hemorrhoid yewe n'izindi nzoka zose zo mu nda. Kureka ibiyobyabwenge byarananiranye, humura turagufasha kureka ibyakubase byose mu gihe gito, biba inzoga cyangwa itabi ry'ubwoko bwose. Uraduhamagara cyangwa utwandikire kuri 078 40 36 17 cyangwa 078 76 044 2. Uretse ko wanadusanga kuri 072 70 36 174. Aho ni waba ararembejwe n'abajura, wikeka y'inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni Muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubiza ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro,
agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Ku tariki 29 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 nibwo urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwaraye rutangarije isi n'abanyarwanda ko noneho byeruye Visit Rwanda yabaye umuterankunga mukuru w'ikipe ya Los Angeles Clippers ikina muri shampiyona ya basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izwi nka NBA, ndetse banatangaje ku mugaragaro ko Visit Rwanda yamaze kuba umuterankunga w'ikipe ya Los Angeles Rams ikina muri NFL National Football League. Bikaba rero bwari ubwa mbere ikigo gikomoka ku mugabane wa Afurika cyamamaje muri shampiyona basketball ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko no mu mukino wa American Football. Ibi ni ibikorwa byo guteza imbere ubukerarugendo n'ishoramari ry'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, by'umwihariko ariko mu bakunzi b'imikino ikunzwe cyane ku isi, dore ko iyi mikino y'Abanyamerika ikurikirwa n'abana amamiliyoni menshi cyane ku isi hose, ariko byagera ku Banyamerika aho bikaba ibindi bindi. Bikaba rero ari ibikorwa biteganyijwe ko bizinjiriza u Rwanda arenga miliyari imwe y'amadolari y'Abanyamerika bitarenze mu mwaka wa 2029 binyuze mu bukerarugendo. Aho Visit Rwanda ifite intego yo kwerekana ishusho ngari y'u Rwanda, umuco, imiterere y'igihugu n'ibyiza nyaburanga byarwo, hagamije gukurura ba mukerarugendo bo hirya no hino mu isi hose, ndetse n'ishoramari n'ibindi byinshi birimo no kugaragariza isi isura nyayo ya Afurika kenshi kunze gusanga ifatwa nabi mu mahanga. U Rwanda rwo rero iyo rukurura ba mukerarugendo ni ibintu biba byapanzwe neza akantu ko kandi bigashyirwamo imibare ihambaye cyane, kuko usibye guhitamo aya makipe yo ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu cya gatatu gituwe n'abaturage benshi ku isi hose, ari n'ubwa mbere bibayeho mu mateka yose y'umugabane wa Afurika, ahubwo u Rwanda rwanahisemo gutera inkunga amakipe aherereye mu mujyi utuwe n'abantu benshi kandi bafite amafaranga kurenza ahandi hose muri Amerika, Los Angeles. Ni mu gihe kandi n'ubundi gahunda ya Visit Rwanda yo guteza imbere ubukerarugendo bw'u Rwanda isanzwe inamamariza mu makipe ya ruhago akunzwe kuruta andi yose ku mugabane w'i Burayi, harimo nka Arsenal yo mu Bwongereza iri mu zikunzwe cyane ku rwego rw'isi, hakaba Paris Saint-Germain ihagarariye izindi zose mu Bufaransa, Bayern Munich yo mu Budage na Atletico de Madrid yo muri Espagne. Amakipe n'ubundi ahuriye mu kugira abafana barenga miliyoni 300 hirya no hino mu isi hose, buri kipe ukwayo. Akaba rero amakipe yo mu bihugu biteye n'imbere kuruta ibindi byose mu isi y'imikino. Ibi bivuze ko byibura barenga miliyari imwe y'abakunzi b'umupira w'amaguru ku isi hose, by'umwihariko umupira w'i Burayi. Ijambo Visit Rwanda rimaze kubanyura mu maso inshuro nyinshi, yaba bicaye muri stade kugeza ku bakoresha imbuga nkoranyambaga, kuko shampiyona ya Premier League na Champions League isanzwe ikinwa n'aya makipe yamamariza ubukerarugendo bw'u Rwanda byerekanwa ku mateleviziyo yo mu bihugu birenga 190 kandi bigatanga umusaruro ufatika ku Rwanda, kuko mu myaka 3 ya mbere yo gutera inkunga Arsenal u Rwanda rwinjijemo arenga miliyoni 100 z'amapaundi. Ubwo hari mu mwaka wa 2020 kuko Arsenal yatangiye kwamamariza Visit Rwanda mu 2018. Rwose mu buryo budasubirwaho u Rwanda nicyo gihugu cya mbere ku mugabane wa Afurika mu gukurura ba mukerarugendo no kwiyerekana ku ruhando mpuzamahanga rukoresheje turufu y'imikino, ibituma ibindi bihugu byarahisemo kwigira ku Rwanda kuri iyi ngingo. Ubyumve neza ko nubwo u Rwanda ari kimwe mu bihugu bito cyane ku ikarita y'isi, ariko rumaze kugira izina rinini cyane mu bukerarugendo kuri rwa rwego rw'uko rwanahangana n'irindi yamamaza ryose ry'ubukerarugendo rwo ku rwego rw'isi ku kigero kimwe nka Qatar Airways, Fly Emirates cyangwa Etihad Airways n'ubundi zisanzwe zihagarariye izindi zose mu kwamamariza mu mikino y'umupira w'amaguru ku isi. Ubyumve neza ko uyu munsi urutonde rw'iyamamaza ry'ubukerarugendo bwamamarizwa mu isi y'imikino ku ruhando mpuzamahanga ruyobowe na brand zirimo nka Visit Rwanda, kuko itera inkunga amakipe ane y'Iburayi akina shampiyona zirebwa cyane zirimo Premier League, Champions League, Ligue 1, La Liga na Bundesliga. Noneho ubu ngubu yamaze kugera no muri NBA yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibintu u Rwanda rushora amarenga miliyoni 40 z'amayero buri mwaka, zikaba miliyari zikaba hafi 70 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri ingingo Visit Rwanda ikurikirwa na gahunda ya Visit Qatar ibinyujije muri Qatar Airways mu gukururira abatuye isi gusura ibyiza bigize igihugu cya Qatar. Visit Qatar nayo yamamariza muri Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa, ariko n'umuterankunga wayo wa kabiri nyuma y'u Rwanda.
ariko yirenza ikanamamariza mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru football. Maze rero nayo igakurikirwa na Visit Dubai ibinyujije muri Fly Emirates mu guteza imbere ubukerarugendo bwa Dubai na kompanyi yabo itwara abantu ibinyujije mu nzira z'ikirere. Ibi binatuma rero umujyi wa Dubai uza imbere ku rwego rw'isi yose mu gusurwa n'abantu benshi buri mwaka kurenza indi mijyi yose mu isi. Kuri inshuro noneho Visit Rwanda igiye kujya inagaragara ku myambaro ya ekipe ya Los Angeles Clippers ikina basketball muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yerekanwe kenshi ku mascreen yo kwamamarizaho muri arena yakira imikino yose y'ikipe isanzwe yakira abarenga 10,000 bicaye neza ku mukino umwe gusa, aho hakaba muri California. Iyi mikino ya basketball y'Abanyamerika ni imwe mu mikino yamamarizwamo kompanyi zikomeye ku rwego rw'isi nka Motorola, Nike, Visa, Toyota na Crypto.com. Ubyumve neza ko ekipe ya Los Angeles Clippers isibye kuba iri mu zihenze muri Amerika, iri no muri 5 za mbere zigwije abafana, kuko ifite abafana barenga 50 hirya no hino mu isi hose, kandi ikagira abayikurikirana ku mbuga nkoranyambaga barenga 15 ni mu gihe ikipe yindi ya Los Angeles Rams ikina American Football nayo izajya yamamariza ubukerarugendo bw'u Rwanda binyuze mu kwambara imyambaro iriho ibirango bya Visit Rwanda ndetse n'ibyiza nyaburanga by'u Rwanda, bikagaragazwa kenshi ku mascreen manini cyane yahariwe kwamamarizwaho muri stade ya Sophie Stadium yakira abantu bakabakaba ku 70,000 bicaye neza. Kandi kirenzeho iyi ekipe ya Los Angeles Rams ifite abafana benshi cyane kuko inakina shampiyona zikurikirwa ku ruhando mpuzamahanga nka Super Bowl baheruka no gutwara mu mwaka wa 2022. Niyo kipe ya kabiri ihenze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba iya gatatu ku isi hose mu zikina umukino wa American Football. Sheja Valley ni umuyobozi ushinzwe itumanaho ku rwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ry'igihugu cy'u Rwanda yagize ati, and all of this team have as their own market, their own targets, and so we have aya makipe ari ku isoko, rero tuba dufite ibyo tuyitezeho bigiye bitandukanye. Na shampiyona y'Ubwongereza kandi yo ubwayo ifatwa nka shampiyona ikomeye ku isi uko irebwa n'abantu benshi hirya no hino mu isi hose. Naho Paris Saint-Germain yo ni ikipe ikomeye mu Bufaransa, hanyuma Atletico Madrid yo tuba tuyitezeho ko yatugeza ku isoko ry'abakoresha ururimi rw'Icyesipanyol muri Espagne. Rero hari ibyo tugenda tugeraho dushingiye ku bufatanye tuba dufitanye n'ayo makipe. Hanyuma kuri ubu NBA na NFL nabyo navuga ko ari kimwe nubwo bawita umupira w'amaguru w'Abanyamerika, ariko n'umwe mu mikino ikurikirwa cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero iyo ushaka kugera ku isoko ribonekaho abantu benshi, nawe ukoresha umuyoboro wa nyawo nka NBA kuri Los Angeles Clippers na NFL kuri Los Angeles Rams. Definitely like the best way to reach the target that you are expecting now. So it's a 5-year partnership. So we are partner. Ati ni ubufatanye bw'imyaka 5 aho tuzafatanya na Los Angeles Clippers, ikipe ikina shampiyona y'Abanyamerika mu mukino wa basketball NBA, aho izajya yambara ibirango biriho Visit Rwanda ku myambaro ikinisha. Hakazabaho kandi ibirango bya Visit Rwanda ku bibuga iyo kipe ikiniraho, tukazanagira icyumba cya Visit Rwanda cyakirirwamo abashyitsi. Naho kuri Los Angeles Rams tuzagaragaza ibirango bya Visit Rwanda ku nyakira amashusho za rutura zikomeye ku isi ziba kuri stade iyo kipe ikiniraho, aho kuri icyo kibuga tuzaba tunafite umwanya ushobora kumurikirwamo ibikorwa byo mu Rwanda, ahantu hashobora kwakira abantu barenga 90 kuri buri mukino byibura. Ariko kandi kubera ko duhora dutekereza uburyo inyungu zagera ku baturage, tuzagira abatoza bazaza gutanga amahugurwa hano mu Rwanda, ndetse n'abatoza bo mu Rwanda bazajya muri San Diego Clippers, ariyo kipe no ya Los Angeles Clippers ikina mu cyiciro cya J League, ndetse abo batoza bazaba bashobora kungukira muri ayo mahugurwa, maze nabo bafatanye mu kuzamura impano hano mu Rwanda. Ngaye nguko niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzi madutuye. Ndi Aime Christian, naho ubutaha.